Kubor nakaslem jong udongsan hima. Uba Robert Jun Kharjarian kertong ka ADA uban yakhon ni election MP Lok Sabha. Mentaka sngi ulalit ban thap kerteng haringkat ka jingsen ran lang kinong yalam naka seng HSPDP mat kum juru naka UDP. Uba Robert Jun haba ajeng kren syakilat pathai khubor ulaong baka seng ka don ni ka jingsngo scam bakan job hakan ni election ba menta. Ulaong baka thong jong ka seng ban yakhon ni ka election kalong dakimat ki jura hakaban yada ya ka ribat ka jaj ban riu bat ban dawa ya ka ILP ban penek pensa ya kiriti ke dostur bad ya ka snap bakar pang ke jaj ban riu bad kumjuru ban yada ya ka khando ka syap ulaong ru bangin let syakani ke election da ka hok bad ka jing shisha dakimat ki jura ki babyang bad da ka hok bad da ka jing shisha ngimdon kanu ka jing artatin ban job bet hakani ke election bamenta ulaong Kung palamba ini pun yang kini election da ki mat ki jura kaban yada kali ba ka jam pada jalan kaban penek pensa ya ki yuki jadi tu de slap ba pang ba ya indo siap ba kumju ru yang kaban kentiu ya kali ba ka jam ki abang yat dan kita ki mat ki jura ki biang idon bi tenan bagi bai ba langsung senong pediang ya Bagong day tan na mat ki jura ngin lek sa election lek ru sa election da ka hok ba ki jisa mat bat ki jura bo biak bat ka hok bat ki jisa ngin don kanu ga jing agatin ba nginong day ban poi sa thong ga me ko tonta nga don ya ka jinget ba scam bangin job ya sa election nomor dipat ba nang sung sinong jong ka sulong parliamentary constituency tilong di basta tilong di basam hang bat kin bisa rani ketong de ki mat ki jura bat ka hok ini kau ngaya banyada, ya kan di bagian yang itu, KNP kan warna semak, di dalam banyada yang hidup bersiap, dan pet, dan kena bersibun pak di anjing, batu yang di long try yang hidup bersiap, untuk KNP dia di dalam banyada ya kan, di donro yang di buku ban tresitom ban penbet yopo di sam, pakai celah asam ban buru, yang kejingnya penbet yopo di sam, India ke Bangladesh, di don ya kan jingmu ke Malaysia, penrungno yang kesi yang ini di arah ka jingkwa jomi ba ka meklia kan dono la ka jong ka separate ka kani ko wi ki mat jura ka bokya jingkwa ban pen plan chu ya ka ri sa pa ba ni ka tom di don kam ya ka kuni ni sa kan sa policy di don kam pen kena ba ka yin ka shari ki jongi kani ban tri kam la tu ka ka jing muslia jong bo to ka no boleh kin ka yin ka shari ka la tu dan ne kin na ka independent judiciary kalong ko ba du kata ba ninyo ya ta di hok jong ni ha ka jala ka jong ai bat kidan sibun ba ki jing mu ki ba ki jong ni nam ta ban kentiu ya ka yo ka kot jing ta ban wanra ya di lat kon roi ki ba ke akari ba ka jai jong ni ban sibun ba ki mat ki jura ladang sedang ban keren lut kita jing bon am ta la tai di kentiu ki ba sampai apil kom manifesto jong ni bisa ya ki mat ki jura ki jong ni ha ba ardan uang ba ding tang tabi Islam adalah syakuri ya kami bekerja kriu di bawah sini malam. Ngala don rengkat hakapor bekerja kriu kedung kam ya. Ngala yeng ya kebanyak pun penyo ya. Ngala don rengkat bagi paiba nong senong biasa hakapor baka si kawan. Ngala yeng ya kebanyak pun besar ya. Hakapor bagi don kam menteri kena ya pun sam ngala don rengkat. Hakapor bakawan klub Syaka pergi berakui banyak kecelah di London kita di pila benbu jingkeli ya sipun ke tangau di kawin yang sempat di Bangladesh begitu semua buat benbu jingkeli ya jingkeli ni cuma lagi dari buat dengan ayah kita ke jumpa pun dah ngalah let yang kena pergi ke beli dan jing soskem bangala itu yang kena kan jumpa pun saya nobu nongau buat London kan nobu kan juga mungkin aku beli bagi jingkeli ke jonga yang kami bekerja malah it ialah macam dulu jong dan nang tris sephem nang hikmat banang sangkring apa batang janai yang jong hari